ke buli he pōnei. Kua whakahoko e whono he taumatakau sipote mo iki pule. Ko e kumikumianga he matakau puringa hua ke he whainga hua malolo sino. Mo e tahata maonga ko Joshua Buckner ko amanaki ke whinatu ke pili laka pili ki New Zealand. Kalwhalai atu ko ko Los Angeles hol si hani he tūru do wala talo tupu ke lata ia mo ia whewhinei. Whakamua taha e whono mahuinga ne whakahoko ai he ahutuloto e whaita puka mole. Ko wina atu he ki pule he mpatanga he tau whainga hua mai tau tangata ko lilifu ko Sonia Talangi e tau takitaki mo e tau hukui he tau matakau sipot he motu ke he taha whono ke whakatutala e tau whakaholoanga sipot he motu. Mai longa ko e whono whakamua anei ko a hea paua ki he whakatu whono ke lata mo e tau matakau sipot he motu. Tali mai he tau le kua ne tupu he tau kua mole. Se hanei e sta pavihi mo e tau walatala ia. Ko e whono whakamua nei kua ui paua ki he iki pule he whakatu whono. Mo pihe mai e iki pule li ko Sonia Talangi ko lata tuai ni ke whai whono. Ke whakatu tala e tau matakupu mahuinga ke lata mo i tau matakau sipote he motu. Mo e ke maua e a nganga kau whalataha ke aonga e tau ngahua ke lata mo i tau atu hau fōu. Mahuinga e whonoanga nei hā kua whai mga aho he nākai whilau mitaki e tau whakaholoanga sipote he motu, kua nākai kau whakalataha e tau matakau sipote, mo e matakau niska ke he longa e tau whiwhilianga kua nākai talia ki ai e tau matakau sipote. Koe tau le kua ne puna mai hā koe tau whiwhilianga he matakau ha Niue ke watu ke he tau whetoko Commonwealth Games ne whakahoko he tau kua male. Talahau mai e iki pule lilifu ko Sonia Talangi, koe whakausianga ke he whono he whahi taupu e kua male kua whiawhia ia, hā kua kau whakalataha whoki ke he whono e takitaki he matakau niska ko Maru Talangi. Kua longana whoki e tau amamna ki anga ngahua he matakau ko niska, tunga e taha tuhi wakai he matakau ne kua ngahua ki ai he tam ngaho nei. Pehe e iki pule, mitaki whoki hā kua longona e tau manatu tupe tupe he whalua tau matakau sipote he motu, hā kua kisia ki ai nā kai whai whiwhilianga ki he tau matakau sipote kua manaki ki he kuia Niue, ki he tau wheua Pacific Games ki he atu Solomona he mahina ka hau, hā kua tokalonga i a lautolu ka watu ki he tau wheua ia, ke hukui e motu ko Niue ko lautolu ke tau tangata no nofu ki New Zealand ma Australia, nā kai ko tau tangata ngā sipote no nofu he motu. Pehe iki pule, mitaki ko langana e tau manatu he tau matakau sipote me tau hukui, mo e anoanua tu ki ngahua au loa ke he tau whakaholoanga ki mua. Pehe aia tō lango matai he whakatu whono ke liu anoano mo e vese vese ke he tau tuhi whakawe he tau matakau sipote osi he motu. Ko whakalataha atu e palemia ko Dalton Tangelangi ke he taha liongi whakamanatu ke lata mo lilifu poko sipeli ne whakahoko ai ke Sydney, Australia ke he okio ke whahata pua mole. Ko kisia ai ke he tau fufonga pepa he ako ko Reverend Liva Tukutama e tau seanga ke he whakalilifuanga nei ke lata mo lilifu ko poko sipeli ke he okio ke he whahata pua mole. Mai longa BCN News e liongi whakalilifuanga whakahiku mai lilifu ko poko sipeli ko whakahoko ai ke he Penrith Uniting Church he motunako Australia mo whinatu ai e lilifu palemia Dalton Tangelangi mo hana ata ofisa ngahua. Ko whakalataha atu whoki e whalu he tau ako Niue ne nofu atu ai ki Australia tunga e ako Reverend Dr. Howard Jackson mo hana tuko ua ko Rita Jackson pia whoki ako ko Reverend Liva Tukutama. Mai longa BCN News, nāka o mai osi e tau whānau he lilifu ko poko sipeli ke tamai ia ke he motu. Kua mana ki ai hāna tuko ua ko sāpati me mga whawa ke liwaki mai a ia he ahongo fua he whahita puka hau. Ne o kio ke lilifu ko poko sipeli he aho ua frumahiva he mahina o kuso. A mana ki ke tau se e whakalilifuanga whakahiku me hāna tau toi mga aho he aho ua aho hongo frumafitu he mahina o ke topa ke hāna a lotokaina he manga ko liku. Ko amana ke matakau pulenga hua ke whakakatoa toa e tau kumikumianga ke he whahenga hua malolo sino he whahita puka hau. Pihia he talhau mai he takitaki komisina ko Aida Talangi he kesi. Kua whakakisi whoki e tau manatu he ki pule he whahenga hua malolo sino ko lilifu ko Sonia Talangi. Mai behea ia naka i hako osi e tau whakawhikauanga he tau mga aho osi ko e mena ia kua ngahua whakalahi e whahenga hua malolo sino ke whai tau sianga ke aua liu e tau le kua pehe nei ke he tau mga aho i mua. Si hanei e tau walatala ia.
Tōlu e whahi taupu e kua mole ne whailoa ai he matakau pulinga hua, kua whai kumikumianga ke he tau talahauanga mo tau huhu he matakau whakapuloa tāla hangauia ke ua e mana ni tupu ke whahinga hoa malolo sino he tau mahina e kua mole. Taha ele kua, ko e tau hokota ki he whalu tau peseni kua maua ai ki loto, he taha whakatohi he taha peseni ne whinatu ki he motu ko New Zealandi. Taha le kua hangauia ki he tau singawai benzodiazepines, kua tokolonga lahi tu tangata he motu kua inu he tau singawai nei, mo e kua longana kua taofi ai e tau ata ki he lata i me tau singawai nei. Kua kumi atu whoki a BCN News ki he matakau MedSafe ha New Zealandi, hangauia ki he tau walatala nei, ke iloa whalua tau whakatokaanga ki he tau singawai pe nei. Tala hau mai e ki pule he whahinga hua malolo sino li lifu Sonia Tālangi, mai longa e mahuinga he tonga hua he whahinga hua malolo sino, ke le veki e tau momoi malolo sino he tangata he motu, moi mai longa whoki e tau kumikumianga nei he matakau pulinga hua, moi amanaki ke ngā hua o loa ke langa ki hake e tonga hua he whahinga hua malolo sino. Pehe e komisina ko Aida Tālangi he kesi tū mau e tonga hua he matakau pulinga hua ke he kumikumianga nei mo e tū mau whoki ke whakamalolo e tau puhalanga hua he tau whahinga hua whakatu whano ke nā kai whai mana fufu ko e transparency ai am. Ko whakailoa ai he whahinga hua papili ke tau whakaholoanga ngā hua pahala tū ke mai longa he tau tangata whakaholo ha kua longa e tau matanga hua ke he tau pahala tū he tau mangahu nei. Ko e taunga hua he matakau China First Railway Group, si pia whoki e taunga hua he matakau Telecom mo e whahinga hua hila. Hane e tau walatala ia. Mai longa ko kamate taunga hua ke lalopalia i ta piu si pia whoki e tau matakau ngā hua hila mo e kautaha Telecom. Ko ngā hua lau tōlu ke kēri e tau kawe hila he hala he palia i ta piu. Ko ole atu ke he tau tangata whakaholo ke mai longa me whakaholo whakainene ke tau matakau nei. Ko matutaki whoki e tau ngā hua he matakau China First Railway Group ki Avasele. Ko manaki alau tūru ke whakaosi e tau ngā hua tā sila. Ko manaki whoki ke kamatanga hua ki he tau puhala tū mai he maanga ko hiku tawake ke hoko ki matalawi tuapa. Ke mai longa he tau tangata whakaholo ke he tau maanga nei ha ko manaki ai ke whakaonga he tau ofi mamafa. Ko whakakise e tau whakaholoanga whakateitoi ke lata ia mai whakamanatuanga whaamfu mahiwe tau tau puri whakamotu kai nā kaila moua i e tau whakamolianga mai he tau taki. Pihia he talhau mai he huru whakatonu he whahinga hua taonga Niue ko mora e ne tama. Nā kai whai mena fōu he tau nei ko e tau whakaholoanga kua whamahani ki ai he tau taki taha. Ko e aho luotu hang whulmawalu ia ke tapa tu whakahoko e aho e tau kai he lalulangi. Ko e tau whakaholoanga ko whakatoka ai he whahinga huwhanua, fusika mo e tau akau. Ko e tau nei tau whakamatapatu ai ki he tau fusi mo e tau whanga fusi ke he kehe. Tau whakahoko e tau whakaholoanga nei ke whare mā kese i lotu a lofi, ka mate matahala ona mga hapungipungi he aho luotu he whaita pukahau. Ko e aho whamahiwa atu loto tau whakahoko ai e tau whakaholoanga fusi masini ke he whale whono ua ki halamahanga, ka mate matahala hofuru mataha. Tau whakahoko whoki e tau langa waka he matahala ona mga pungipungi ia si pia whoki e tau wheua tā whopolasea ka kamate matahala fitu he pungipungi tu loto he whaata pukahau. Ko e aho whakataha he motu tau whakahoko ai he aho whaiumu aho wofu mataha e mahina ke topa ki pariasi. Ko e aho fua aho wofu maturu he mahina ke topa tau whakahoko ai e tau puakianga ke whakamanatu ai e aho pene a mina. Tō tōlo atu ai e tau kālesia he motu ke he whare tōlo millennium kamata he matahala hong furu. Taha e tama whanawhenonga mai he maanga ko Liku, ko Joshua, Buckner, Pomali, ko Whiwhilia ia ko e taha he matakau Auckland Niue Rugby League Under 15. Tau tamatāne ke whetoko ai ke he Pacifica Youth Cup ke he mahina Novema he tau nei ki Okalana. Mai ki ai ke whakatutāla mo e whuata mui ko Joshua, mo e hana a tangata whakakopeli ko Dave Ulukita ki Paliasi he whaita pukua Māli. Talahau mai taha tau te kita ke matakau Rugby League he motu ko Dave Ulukita ko kisia e makaka ha Joshua mo e whiwhilia ia ko e taha he matakau nei ke lata mo e tau whanau hong furumali ma tau moui ki lalo. Kua tuturi tupe ai e matakau league he motu si pia whoke mga whao ha Joshua ke tutongi ai ke whinatua ia ke he kemo nei.
Pehea te vulukita ko amana ki foki ke toko toro e tau whanau pele ko whiwhiri ke watu foki ke he tākeo New Zealand he tau mahina i mua. Talhau mai Joshua Baknapo male ke BCN News to lahi e whiawhia hana ke tau siana nei ke whinatua ia ke whakako atu foki ke he tau wheua ple laka piligi kai manatu tumau e ia tau whakakoanga he hana matua tāne. Ke lewe ki hana matua whiwhine mo he hana mga whawa mo ke uani mo a Niue. Koe mena ia manako ia ke moua e tohi whakamōli hana koe tangata Niue, hako mena ka whinatua ia ke he tau mutu kehe ke pele laka bili, manako lahi ia ke hukui fōki hana mutu ko Niue. Ka koe tau mangaho nei, koe whakaongani ia he tohi whana whenonga hana koe tangata Amerika. Pehe te ki taki ko Dave Ulukita whakaue fōki ke he ango toko lunga, ha koe whakata e tau mangaho he tau whanau, me whanua aonga ki tau sia i e tau whakakoanga ke lata mo sipo te laka bili. Amana ki a Joshua mahana matua ke watua e ke motu ko Nisilani he whahe tau pitua. Hako tata mai tua e tau mga hala tua whaha kua manaha ki e matakau he ofisa mai tau le kua tupu whakaofo ke tau se ai tahi whakaholoanga he awhalaile ke he whamanatu e aho he lalulangi ke he whamanatu e tau ngahua ke tukutuku hifo e tau lauianga hako e tau le kua tupu whakaofo. Kua manaki ai ke whamatapatua ke manatu ke tuku ki tua e tau whekehekehea ki he tau tutuanga ke he whakamaloloanga a noiha ke he tau whakaholoanga he awhalaile ke he leo taonga Niue he pungipungi whalaile. Pehe mai e te kitaki ofisa mai tau le kua tupu whakaofo Robin Hekau koe whitu ni e maanga ne whai whakaholoanga disaster plan kai kua lata whoki ke whakafo e tau whakaholoanga nei. Koe amana ki atu ke he mga hala toa whaka mate mahina Novema ke mahina Pelila he tau kahau. Koe tau whakaholoanga he ofisa mai tau le kua tupu whakaofo ke leo taongo he awhalaile he whaetapu ka mate mataholongo furu ke he mataholongo furu mataha. Si pena hatu tūru tō wala talu tutupa ke lata ia moe pōnei, manatu ke ua tu ke he aho whakatata he maangana ko Ausele, o ne pata he aho whaiumo he whaetapu nei. Manofa am tūlu mai murui ne pō tūliliu whileweia ke whaetapu kahau.